Mathaine matha kenda niguo thayo ria umakuo mwena wa Riverside guku mucii wa Nairobi ona bururi mugima wambiriirie gutharara thutha wa ngari KCN 340E iri gukuite andu makiria matano na aria megwithaite na matharaita ikinyire mwena wa Riverside kuria gukoragwo na mawabici kihiri undumwe na Mukawa wa Dusit. Andu aya aria kurekwirwo ni gikundi kia Al-Shabab mambiriirie na gutharikira rangiri ya Mukawa uyu na njira ya kumaikiria nduthuki na thutha ucio migambo ya rithathi yaiteka kuiguika riera-ini. Mathaine matha kenda na ndagika 50 mugambo munene wa nduthuki waiguika na thutha ucio ndogo njiru yonekana riera-ini undu ria utigire aria moma mwena ucio na kigagayo gukunenda cio kinyaniria ikihura ciuria cia kirege guthiaga na mbere mwena ucio. Tulize ama tuende tu hivyo. Maundu magagaire makiria riria ngari makiria maigiri imundirio mwaki hamobitha ugitiri makiambiriria guiteka mwena ucio gutwiria na njira ndikiru kiria gikuriaga kingi. Gukinyeria mathaine matha 10 na gwekeretwo wira ati no yuma tharika gukumobitha ugitiri makirutaniria hari gutigira ni manyihanyihia hathara iria kurongoreirio na gukuhonokia andu aingi ota uria kwahoteka aria mekwatete wabici-ini ngurani mwena ucio undumwe na aria moma mukawa-ini wa Dusit. Kurigana na ndumiriri irerekereirio ni munene wa borithi Joseph Boynet kuri no hotekeku aria matafanirie tharika ino maria nyumba-ini ino guku akiuria muingi ugie no hoereru mobitha ugitiri magithiaga na mbere na mihango ya kuhoreria maundu mwena ucio. We wish to also regret that there could have been some injuries in the attack, and we are in the process of confirming the nature and the types of injuries. There still could be some armed criminals still holed up in the building, and our special forces are, as I said, engaged in that operation to flush them out. Guku nayo ndumiriri kuma thingira-ini wa iregi ikimbuka na aria marathie na mbere gutheremia mbica ciuria maundu mahana. Ginyanagia na riu andu kihiri ni marikitie kuhonokio ona gutweka ithabu ria aria mateire mioyo yao ritiriramenyekana. Tariki tayo umuthi miaka 3 mihituku nigo mobitha ruhonge rwa KDF matharikirwo mwena wa Somalia na itoicia gikundi kia Al-Shabab. Gerifotera Kameme TV retora kwa Nungari wa Kamau.